Okushaboku kwiroyo bwa Father's Heart Mobility Ministry babire no bahayo buhezi bwo bwari inshanju okwera abantu abino burema omuri Ntungamo district. Azarwa ntinga burema abona bena komisoni ya wanu yishobora na hantu komuziki nasisikara urukizi niyashonga bwateniye mukagaro. Yeah, so uburema n'ikindi kitanguye mununga wo dashomesibwe wo tarebira abantu ningo tagira mu bantu abandi mwene ukagumo ko nyuma akuba nico nabanduzemo kagumo ko nyuma ndashomesibwe nabo kuriyama nabo wahamwe konga bwa nyuma yo kushomesibwa abantu kunahitiro mbanda bino burema kunarebira abantu abari nkanye cyandetera kugira amasukanye nti inamba y'abarema iriyo muri Ntungamo ni nyingi ahubwo yitwata ko mu mutwaro gumwe kandi abarema hati bakiyunu beyongera kukana munonga hati bamugisibwa polio abinji bamugisibwa accident akwa polio government ya NRM government yitu ya Uganda ekataho okusirika abana atabana tubaje mugisibwa mwiro abarukurebera abantu abino burema nibajangwe mbera eyibarukurabamu egumere ahabo kubo bujanja bibwa abantu babo tuburuma rwaro gebyaro omwana kagumere nakura yagumana aho inde nahuruka kanarya nanyu kandi ubwo ariyo nakunda kuryaje kunywaje ayenda anywa kashero bamateka bikara umushukari mwewe rayi kandi kindi kubu bwire bw'abantu bakuru be kumuruka anteganisa mununga barona cera karatuma menyenda kuzayishomero kubaza cyabyo uburema iki abo kuba ezesha tuwena tutambura no yakuboha urukumanya ngo ayineshaka ayinombi. If you know you have blood and flesh, you are a candidate. Pastor Francis Mugwanya ogwa kazarwa ino burema kandi najangwa arabiro mu rubinji ahabo burema obwatwire nabwo. You see, for me, God has gained me very seriously. I can't do anything. There is something God gave you. Find it and do it. Mwene abantu bantunga mu batunga mu kishogu kandi baza kutambura abantu bakurize hasi bakwajura hati baza kutambura bari mu magari tugabiro bwari shanju abantu abanyantungamo ubaratambureho obwakubara umusente bibanu burumba hi miliyoni 10 gasha kwa Aneta Tukunda.